Salibingelela ke sapho leZimbabwe lani lonke sibele emhlabeni onke jikelele, including our friends in South Africa. The South Africans baluthanda lolu hlelo bathi lubise apha ekhaya. Hayi sizabuya khona yathatha kumachilila sihambe siyefika siyeze Soweto kuyaba mnandi kakhulu ke. Faith Thobela. Unjani Faith Thobela? Ngumqalisi siba namhlanje lolu hlelo ke uthini Faith Thobela? Faith angazimbusisa umbobhuti ofeta angena phela amabizo wonke wena ke uthi ke msakazi ke ngikhumbula ke ngisekhwekhwe bazali bami ehlala eGokwekwe naphana ke ubaba uThobela kwafika ke ifoni ngendlela afika ngayo ke ifoni kwakungani ke kukhulunywa ngomunye umuntu ngabizwa la next door sasingela phone lapho thina ababa next door wayifundisa wayile phone khona phana embizo wangibiza wathi ke kumele ke ngiye ke ekhaya ngiyafuneka kulento engifuneka kangitshela mina ukuthi ke ubaba usechaya iroli yayithola ke izitina yamgxoba yambulala ngabuza ukuthi kuthiwe ngizongenzela ekhaya wathi ayigada mntanami wanika le mali wathi ngikade ngihambe ngasuka lapho ke mina ngangena ke edrobheni lekhwekhwe ngazinathela labangani bami ngizange ngiye ekhaya ngazihlalela ngisemnyameni kunjalo kuhleli ngalala insuku zazababili ubaba wagcina siyabekwa sazi ukuthi ngiphenduka ke ngibuya laphana ke ngamtshela ubaba lo next door uthi ayihambe kahle ekhaya bonke baphilile ubaba ke kade umuntu osebekwe lokubeka wazama ngabona amehlo ekhangela phansi esithi ke mntanami inhlupho lezo lisebenze kuhle yini ngamangala kade uthi uThoni Nsakazi wahlala phansi wantshela ukuthi ke tati kunika imali uthi uyobona ubaba ebetshonile wacabona maybe sengisangene ingqondo sengigule ingqondo nyahlanya Msakazi ngadabuka ungaza ukubone la namhlanje ubaba nyamkhumbula ngebuhlungu ngidabuke kakhulu ngoba umnyaka 1996 lo ngisoze ngafa ngawukhohlwa Tshisa kwaba buhlungu into zokuthanda utshwala ubaba ke wakhothama ngambonanga walahlwa ngendaba zokuyengeka ngidle imali engangiphiwe ukuthi ngigade ngekhaya ngiyamkhumbula ubaba wami la kaThesi lapha lele khona engani ke baba ngangixolela ngoba ngalelo langa kwazi ukuthi ngangena kuyini wathi kutshelele ingoma othi khona imfuyo othi uyayithanda Yo sana wewe, oh utani
ingoma ke mnandi ingoma ethi ikhona imfuyo engapheliya ingoma evela ke ku Pure Magic ihamba ke lo vuyo ngokwena sekuhlelo Ngisakhumbula ke lapha ke Ezra Tshisa fan page siyabonga kakhulu ngosekelo leno siyaphambili ngalo hlelo semphethe manje evela ke uSiminyoni ke kunjani ke Siminyoni umsakazi ngifike lapha ke eSouth Africa lami ngizophanda ngidinga umsebenzi kodwa uyakwazi ukuthi ke ngangilejaga lami lakondweni engalithanda kakhulu kodwa ngabona ngani ke kangenzeli lutho sehlukana kakuhle ke kazange ngihlukuluzele undoda ngoba indoda evele emajawundeni esihloniphayo hayi wangikhulula umuntu wenkosi ngakhululeka ke sajoyinana nabangani bami into khona ukuthi ke uyakwazi umsakazi bathi ke amangongongo ayadlisa batho Nigeria ayadlisa hayi lami ke ngaziphosela kulo ke Nigeria lelo ke kodwa into la ihlupha ngalo wayehlale ngikhatamisa athi kumina ngikhulume ngesizulu kumbe sakithi ngakho anyone nxa ekhona yena komele ngisebenzise isilungu ngoba wayele paranota wayele paranota ukuthi nxa ngikhuluma la ngiyabe ngumnye paranoia ngabona uzaba ulahleke spelling lapha paranoia ukuthi nxa ngikhuluma la ke nyameya iparanota le yamenza qalisa ukuba le attitude ngenzela into zakhe nisakazi ke lo baba ebesenza into zamafoni esebenza kahle ngangani ngiyamsebenzela kodwa into enzima ke kimi ikubana ke lo baba ngangingazwa kuhle ngoba wayejala ukuthi kumele nathi ezinye izinto before sisiye emacansini nxa nginathile leyo nto ngangihlingitshaze ngekhanda ngani ngidakiwe ngilale ngife lapho emphaphuma khona uyathi Simi we have done it, we just did it ngithole ke sengingcolile ukubana ke senzile isex ngambona ka one esenza lami isex kodwa ezinye insuku eziningi wayengilalisa ngento yakhe athi yena uenjoya ekubona ke uenjoya nxa embone ngani ngilele so wathi kala ndaba lokuthi lami ngiyayenza kodwa yena uyabe senza lapho ngahlala laye ke ngalanda umnyaka wesibili nxa sibuya sivela umbuvela avakatsha nxa sisenza kwakubuye kweglass okuncane athi ngimbishe nginathe ngemva kwalokhu ngizongani lesiyezi sengilala ngaphaphama ngibona ngingongcolileyo msakazi kwangithusa lokhu ukuthi ke kuyahamba kuzobe nje hayi kwagcina ke esinye nisami ngasamanga kahle msakazi ngcineke sengigula ngo2016 ngigule kakhulu ngicine ngibanje ukubana ke ukuthi bana ngile cancer yabo mama cervical cancer angikwazi kwabangelwa into zakhona kumbe kuyini so angichiya lo muntu swathi umfazi wakhe swabuya ehlala umfazi wakhe umnyaka nalo ka 2016 ngayichaya le ngayibhita but iyabi lokhu ivuka ibhala kathe singinjenje njalo uvalo ngoba ngana ngizwa kuhle kodwa kathe sengingcono Tshisa haya ngilandoda imusimi nyoni sas amfuna ukukhuluma umuntu wawuthatshuzwa kuyini but abanye abantu basakutshela ukuthi ke umuntu lo wayekulalisela ukuthi uthatshuzwe ngeinto yakhe mhlawumbe so siswami ubuhlungu lokho nje so ay khona yazi ke asazi kumbe ukuthi abanye babesola ukuthi lingabophumbula uzijikela kwezinye izizwe but hayi nasi yawuchenja njalo ngifuna ukukhuluma njalo kodwa ke into le imbi kakhulu ngicela ingoma ka Brenda lethi mama mashona iNigeria le la yalothi ngiye ekhaya uyabeka umama nasi ingoma ethi mama Brenda Fassi. This is for you, Mama. I love you. I miss you. I miss you so much. Mama, rest in peace. You'll always be in my heart. Mama, God bless your soul. I know that
'cause you've been there for me. Anytime, anywhere, every day. Yeah, my mind, oh my mind. Everybody misses you. My friend, we love you. You'll always be in our hearts. It's reality. No, no, ain't no fantasy. Oh no, I promise you, my way now, I'll take care. Hey, mama, hey, Brand of ingoma esithi mama siyitsheleke usimi yebo kambe usisithu sekhathazwa umkhuhlane machapo umkhuhlane wecancer zama uthola ama treatment mama bakithi ke linanzelele empilweni lenxa usethandweni ungavuma uqilwa ngomuntu ekunasa ezinye izinto la naso ku10 kathi lebe sel10 why are you apologetic to these people, to these men nxa sebethi balithanda so kumele wenzela lokho ongawubelieve. Come on bo mama ithenda ka Eva kade yangenwa yini nxa utshelo ngwakini mhlawumbe utshelo ngunyoni umkhwananzi ngudube ngusibanda ngimani uyala vele haya ngusebenzi lo umhlobo ngabuya sekutshela izinto sulandela lawo hayi bakithi hayi yela nini Joseph Nengo kunjani Joe Nengo uJoseph Nengo yena ke ubhale ngasikaboni kabhala kwacaci Joseph Nengo sakubingelela umsakazi siyalibonga uhlelo ngizafuna ukuthi kwelilanga afike kobulanga ingene kuluhlelo sikhulume sonke kulandzele indaba zami eziningi ezingikhathazayo kungisakhumbula lento eziningi kakhulu ezizala kimi kodwa njengoba waqonqosela ukuthi ukhulume usuku olulodwa ngasozwafa lukhohlwa lona ke belomhla ka 11 May 2010 lapho ke mfana kaTshisa ngishayela ke imota ke yomhlaba M3 sengilobhekise eMzansi Africa ngathola ke intombi enhle ko Max Garage ngayinika ke lift sasuka ke sesihamba lapha ngahle ngatshela abaningi ukuthi ngihambe ngiphosela ke ilizwe kancane ngithemuna siyafika eBad Bridge hayi into zonke zabe sezi-right lo mntwana opretenda Tshisa engani ungithandile sakhuluma wantshela ukuthi hayi ngajahi la uyandithanda sambe sesefike eGoli
njengonjalo sihamba safika eBite Beach apana ngabhadala yonke into ngambhadalisanga yena wayesethi ulaye ke 300 yokubhadala kodwa ngathi ayigcina ngihamba ngumfida lo mntwana kamnandi sangena sesiyafika eGoli khona le wasentshela ukuthi ke kulo muntu omele sihlangane laye lapha azandropa khona ucela ukuthi ngimfonele ngamfonela lo muntu ukuthi amlande sengena kwapana eJoze egarage lokugcina wafika ke undoda wangikhona uthe efika khona pha lo ndoda uthe efika khona pha egarage lapha ke lo ndoda wabebuya wakhuluma lathi ngani uyambonga sithe sikhona apho kwathutsha ke abantu abalezibhamu hayi hle bahle bavela bangibopha bangijikela ebhuthini bangithwala emoteni yami ngabezwa motami ivulekile ngabezwe bekhuluma lapha ukuthi hayi usebenzile le client le ekhuluma sithi hayi kodwa ngicela lingambulali lo mntu dampeni somewhere bathatha abandampa kwenye into bangitshontshela yonke into ngasala ngela nje le phone imota yahamba kanjalo Tshisa up to today imota mayikho lonkazana wayetheke ibizo lakhe ungunele Neli wakodlovu ngihamba ngumbiza umagatsheni sasafika eGoli lapha khona lo mntwana ngithi uNkulunkulu wakhe ambusise umntwana waChipho sangiqeda hayi ngasila angitshelanga lo nkosikazi ngatshela unkosikazi ukuthi ngirediwe ngoba lo mntwana emuhle wathatha yonke into ngicela ke enye ingoma enganijabulisa lapha ke umsakazi hope ukuthi sakutholela ke usweet my baby wakho okhala la ukhala ngaye ukhona ukhona faka kayini
vezela sengifikile la isikhaleni ngicela ukujikisa amabhayisikop correct ngiyakukhuthaza madaleng Tshisa. This is a DJ Cleo production. Oh sweetie my baby, 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 uzohlala my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, 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 you will always be my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, 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 twalisela bolo vekasi baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, 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 uzohlala my baby, baby, baby. Siyakuya phambili ngemva kwesikhatshana. Ngemva nje kwesikhatshana sikhwele phambili ke sizohlelo ke. Muzima. Ngisakhumbula lapha besakhuluma ngoQueen Elizabeth ke umama ugogo nina ka Charles. Yeah, according to a royal family ohambelana kwazo, so means ukuthi uCharles ubi king, uCharles ezaba ke inkosi yaseBelitane. uQueen wangena emncane kodwa uCharles engenela iseluphele. Yeah, ugogo sizwa ubuhlungu sidabukile. Ugogo bengumuntu ke right osithuleleyo. Rest in peace, Queen Elizabeth II. Siyabonga. Kela ke siphambili sakhumbula. Phethe kabani manje? Phethe eka Cindy, ingane Cindy. Cindy Dewa. Ngiyabongelela. Letha bese silala khona udlanga uzeke ngani kuthiwa ke ukukhala kwedonke engane phefumulayo afike emawindi manje ke nxa sesiya esikolweni abantu babejela ukuthi mina bese saba lokudlala lana bese abantwana bomthakathi ende ugogo kaye womhluphi ukuthi uyathakatha waze kwathi ngelilanga ke ubaba uthiwa nguMose wabomnyaka ka-86 yo dala Mose wathembela ke abona vele isitolo wahlala nogogo ngowane ebusuku omtshana ngomphini wesitolo ngomlala ugogo ubedojwe ekuseni bamdobha babesithi ugogo wayegqize izinto eziningi abantu babheke ukuthi ubulele ke umthaka into ehluphayo ukuthi ugogo sasimazi njengomuntu oleleyo asikwazi ukuthi wayehamba njani ngiyamkhumbula ugogo wami
sithando laphana ekhaya sasasuka sahlala umama mami ePlamthini omnawa manje sengumama sengilabazulu lapho sengikhulile phela kasifana unyaka 1986 November 13 so ngicela ke ungishele ingoma yokukhumbuza ugogo phakathi lokukhona ngempela khanya uthakathi ukhanya uthakathi ukhona yesalela uyatsho lapha ke ukuthi hayi impela sibili wabona uthakathi lapha ekhaya ucela ke ingoma zabaningi mana ngutshale le ngoma thula moya njotsho wakho ngitholile thula moya wami thula moya thula moya wami thula moya wami thula moya wami thula moya Jesu thula moya wami thula moya wami thula moya wami thula Jesu thula moya wami thula moya wami thula moya wami Jesu Thula moya msitshale sindilete wake uthi ugogo boyiloya okwamagama yekela nthathe vela ke kutawu Ndlovu unjani ngiyakubingelela ke tawu Ndlovu namhlanje utawu
utawu uthi-ke mina lonke ibizo lami ngiyalizonda mina ngutawu Ncube ungangibizi lonke. Mina-ke utawu manje sengibhala-ke ngise-South Africa-ke funa kaTshisa. Into ezakalayo ngomnyaka 2008 kwakungani kube le xenophobia. Umngane wami engimthanda-ke uSikhumbuzo wazama undithengisa kumaZulu ukuthi bangibulale ngihleli lapha-ke esahlala khona eRoodport. So wazama udingela ukuthi amaZulu abulale mina benchaya nge-xenophobia. Yebo babuya Tshisa ilanga lakhona kwakusengabo-4 ntambama. Kwabuya abantu ngiyabezwa bahlabela bafika lapha bangena bathatha-ke ithayara bafaka-ke entanyeni nami befuna ukumbopha ukubana kubatshise. Yena kwalapho uSikhumbuzo sechaye phansi wabaleka. Angaze ngincinge kanje ngakhuluma labo. Uthe phakathi kwegenga leyi kwakwenzakala ukuthi ngolwesithathu olwaludlulile ngamboneke lundoda-ke emashop esebotshiwe ukuthi utshontshile. Ngabhadala imali engange-220 rands. Wayethe uzanika ngambhadalela. Bamkhulula eshop impahla ezitshontshile bamekela. Wangibonga kakhulu ukuthi ngiyabonga. Umuntu owananzelela wathi mfowethu akusuye wena engahlangana lawe eCheckers. Laphana sakhuluma wena wenze so wabona yimi ngempela khonapha-ke ngase ngivuza igazi bengichaya. Rona umuntu wathi amekelani lo muntu mfowethu. 2008 lana xenophobia Tshisa ngasurvive kanye emlonyeni wesilwane bangiyekela ngaphuma ngoba undoda lo khanya wayeyilida. Ngaphuma angihlala ngamalanga amathathu ngahle ngathutha laphana ngabuye ekhaya ngase ngibuyela-ke eGoli ngo-2017. Mina ngiyazi ukuthi kubotshelwa ithara kunjani vele basebehlabela usebenzitshisa. Ngibonga uNkulunkulu wami lamadlozi akithi ukubana bangikhipha bamphephisa engwazini enkulu. Yimi-ke uThawu sengilapha njalo eSouth Africa. uSikhumbuzo-ke wagcine ubotshiweyo nge-armed robbery wagujwa 25 years ejele. Ngicela-ke unditshele izingoma. Hayi ngana mangena edotini wangitshela-ke anyetshisayo oyibonayo khonapho mfana kithi obonani ngangijabulisa kakhulu-ke oSkido ngiyasithanda. Mana ngitshele-ke Thama Ndebele Taurai.
Ngomati Samandebele Oskito featuring Candy. Kudunjalo ke lokho sikhola phambili ibona ngalo muzwa obulawayo sizweni ke lokho olandelayo isibona sinolandelayo. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Yeah, siyaphambili ngohlelo ke ngisakhumbula ngela ke siqhubekele phambili semphethe uSipho Khumalo. Sipho Khumalo njani? Sipho Khumalo ngake umama ole 43 years. Tshisa ngide 13 years ago. Yeah. Ngasathana nomnye ke ubhuti labathiwa ke nguZenzo ngiqamba isipho sakhe kodwa naso. uZenzo lo ke ilanga lokuhlangana la ke semacansini hayi walijaha ke li right ngamnika nje ngithi part we 100 ngimnika 32%. So uZenzo lo ke waqalisa wale mphupho engaqondakaliyo wayeseqhizisa wayeseqhizisa ke ipipi yakhe efake iring part wepipi yakhe ingene part we ring wobophela izinto laphana uthole sokumncwebile ngani ukuthonile nxa into yakhe nxa iphakama so ngabuza ukuthi ukwenzelane lokho kazange cace wathi uyisemkhulu ngiyamfundisa lokho manje ke linsimbi la lokho akugqizileyo bekudlimaza ke Tshisa ngale ke ukuthi ngilale la akithi hey so yena babemtshela manje ukuthi into lezi ziyangidleba zingikholisisa kodwa kwangikholisisa kwakungani kuyangilimaza okwinto kwakhona yena ukuthi ke abuya athwale nzima ngelila ngwagcina ke esukuma ekukhipha kuthi uthi nxa kwangani kuvuvukile wayesehle ukukhipha wahawa umntana abantu ezama ukukhipha ngoba efuna ukuthi la abuye khale wayesehle ukuthi ke abuye arichi ogazi nxa sisenza ngoba into lena emncwebe kakhulu thuzane la ngale emuva lapho amabhora lawa nakhona kwakumncwebe too much uzezo kafeza kuyabuncotshelwana kanti bakithi hawuliselani into le ngamela ngifake lutho lapho too sensitive awuzezo madoda adlisa iteam zezo ungawenza njalo zezo hayi zezo ngicela ke ushake ingoma kenye ethi indoda yami uzezo ke umthanda kodwa hayi lichapha nawo Esther M indoda yami Sipho Khumalo ungusisi lo nazo Sipho Khumalo indoda Hey,
SM sithi ke indoda yami sitshele uSipho Khumalo ke indoda ke ring epipini yangibona ngazothi esizilana ayothi ntwisi mana ke sizi lo. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey. Yes, topigwa nemamonya. Welcome to Harris. Siyabona ke indaba sikholiseni sonke bangani wami uhlelo lomnandi uhlelo ngisakhumbula ke lambambe ke evela ke kuThemba Mlilo. Themba Mlilo uthi kwakumnyaka 2020 isikhathi sana iCovid sokuthiwa isitshisa lapha eZimbabwe. NgoDisemba ka 2020 lapha ke kulomfazi webhutwami obehlala la. Ubhutwami besihambe ngoAugust kodwa sokuvaliwe yonke indawo. Ohleke ukubuya Tshisa. Sadlala ke ikhisimusi isindawonye nonkosikazi kaBhuti labantwana mina ngile 31 nkosikazi kaBhuti ke ule 29 ubhuti wami ke ule 36 usebenza ke eSouth Africa. Ngabona umntana abantu ubana uyadinga la ukuthi aphathiseke ajabulele abaningi so sasivele kunzima kuvalwe yonke indawo kodwa ngangilabantu embazi sasithikela utshwala ngeNew Year ukuthi sinathe endlini hayi sanatha abantwana ke balala sazi thina sihlala ungaqambi indawo yangikhona but ngenzela wona ube kwazi wama yadi lapha eduze endlini kaBhuti wami nonkosikazi wakhe so njengoba sithe kunjalo sisidake abantwana hayi ngase sithi ke kanwaye ekhanda ngandunywa la ngapha emva kwentamo la wanilaya wapasha ngahlala phathu ke inyawo zakhe angikwazi ukwenzakalani umsakazi wasehamisa izandla zakhe kamnandi phezulu kwesifuba sami kwaphakama ezinye izinto ezazilele ke msazi ngacabanga ke kunabantwana wami kodwa ngizange bele ndaba sacina sesithandelana hayi kwaba luthule siyangena ke bedroom yakhe ngalala laye so 2021 wonke umfowethu sehloko ubuya ngapha kuvaliwe mina bese vele ngicina ke umama omdala nkosikazi wakhe hayi bese ingumfazi lendoda kucine kuphambaniseka wazithwala ngoNovember hayi nhlanhla ke lo dokotela engimaziyo savele sakhipha manje sengilapha kuye South Africa uyandithanda kubhuti wamandini umsebenzi ngiyasipana eJozi manje nxa yebela inkosikazi senokukhwele Tshisa ngoba ngabezo bengena ngalendlini lesikhathi ngihamba ngeke umnyango ngidlalela sokhona bana ngosibuhlungu insuku lezi zeCovid khona ngophambazeka kodwa manje ngiyekele ngithini kuba nzima ngoba ngambona vele mhla ngithene on hayi bhuti wami laphana ke ulokudlo right mina ke unawo nkosikazi wakhe hayi angimuzwa okuzwa sengicabanga ukuthi vele kwaphambazeka ukwazaza bhuti wami nguye ke umfazi wami nenze njalo ngiyaxolisa ukuthi abantu bazangididisa kodwa ngikhuluma into eyiyo liqiniso utsho njani mfowethu wavela wezwa wadla i-forbidden fruit le othi ikwe lapha manje hayi sasa ekena ngutshele ke DJ Sipho lengoma eloZahara Besithi and your
ingoma evela ku-DJ Sibanda Zahara sithi le ngoma siyitsheleke Themba Mlilo. Angithi okugcina-ke namhlanje kuhlelo ngisakhumbula ngosiphiwe Hlongwane. Siphiwe Hlongwane unjani mahlo? Siphiwe Hlongwane uthi uyaphila. Mina-ke lami ngibhala lapha ngiseJozi kodwa ngihlali eHillbrow nabo Beria. Ngihlalela-ke e-town phakathi ke-Johannesburg. Tshisa-ke mina ngihlala-ke le jaha lami elalingithanda kakhulu kodwa lilomfazwana. Ngithe ngihlala kuleli flat ngo-May lonyaka kodwa kolonye ubhuti engase ngimbonile engimthanda engangimtshontshisa ebuye ezongena. Security guard waphansi eflat leli wasekhaya ngoba wayemfuna ngamala wasetshela-ke leli jaha lami ukubana-ke lindoda yami engithi indoda yami kodwa nomfazi wayo ahlala la kwenye-ke indawo lapha eSouth Africa ukuthi mina ngiyangenisa umuntu. So balungisa boyithu ukuthi bangitrephe. Uthe ngena-ke unjabulo angiqamba isibo sakhe wabe sefonile sanda nje kungena-ke endlini ehlezi embhedeni. Isitori ezongani ngiyasazi man. Ehlezi embhedeni lapha wabe sethelekile bafika laphana wacha unjabulo lami engichaya efuna ukuthi umjika ngewindi ba video esithi mina ndokuze le umfazi wakhe nanso umfazi wakhe ngiyigirlfriend lo mfazi wakhe. So bangilimaza wamchaya kakhulu ihamba nabangana kabathathu bazama ukuthi bamjike ukuthi awe eflatini omunye wakhuza ukuthi singambulali bacicha amafoni. After ukucicha amafoni bamchaya bamlimaza kakhulu. Tshisa bamba bemdraga phansi bamthatha ngemoto ukuthi ayikhiphe imali alayo ukuthi abhadala wakhipha imali wathembisa ukuthi uzabhadala enye kodwa kade ucachile ngithwasa wabaleka ubuyela ekhaya unjabulo lekhosi wabaleka uyile ekhaya. Ngilapha eSouth Africa angisamfunile ubaba kodwa uthreaten ukungibulala ukuthi ngoba nguye embhadalelayo iflat ebehlala khona. Angisoze ngalikhohlwa lelo suku lakathi singibuhlungu kakhulu. Ngicela-ke unditshale izingoma ezedala omkhithi osplash odenchan nxa ngithole ukuthi ubunandi siyazenzela. Yimi-ke Siphiwe Hlongwane. Siphiwe siyabonga kakhulu-ke ngithanda ubonga-ke mathelela kuhlelo ngisakhumbula igama langu Ezra Tshisa Sibanda likholiseke iweekend ibe mnandi kini lonke. Ubunandi siyazenzela denchanda. I think lo Joy ayithanda le ngoma. Awuzwa-ke uthi uyayithanda. It's nice to be Yes,
Lemanoni vaya chaifa.